Kasus gigitan hewan penular rabies Pamekas Asu Ring Bali Dahat Ageng. Kantos Juni Warsani Mangkin, penglimba kasusnya nih kantos yang ngolas talian kasus. Saking kewentenan inucap 300 grama kejantenang positif rabies petang diri sampun seda. Ya diaskeun kuentenan kasus gigitan hewan penular rabies warsane mangkin kidik sayang sareng warsane lintang nanging usaha nambahin panglalan nyani sayan Raja Kemargiang oleh pemerintah Provinsi Bali ngelintangin dinas sane mempaiketan. Warsane lintang kepanggih kasus cegutan asu kauningin tigang dase sia talian diri antuk telungatak sia dase kasus positif sasane sede kali likur diri. Ring sajeroning nambahin panglala kasus Dinas Kesehatan Provinsi Bali nyagayang 6 dase 3 tali dosis vaksin anti rabies kantos panguntat warse. Vaksin punika gratis sanesida kapolihang ring samian fasilitas kesehatan sejebak Bali. Tios punika Gubernur Bali Wayan Koster Mausang yening Bali pacang nyagayang 550 tali vaksin anti rabies VAR. Satak tali rauh saking pemerintah Australia, sisan nyani rauh saking pemerintah pusat. Nanging Gubernur Koster disampun nyarengin rapat paripurna kaping 3 likur ring kantor DPRD Provinsi Bali Galah Lintang. Durung sida mastikayang indik galah kuentenan dosis VAR sane kakirim saking Australia sida rauh ring Bali. Punika taler galah saking pemerintah pusat pacang nyagayang 350 tali VAR ke Bali. Sani janten VAR inucap kaulengang ring asu miwah manusia sani keni panglala rabies. Tetujuannya nih mangdesida nes wilangan pasien sani sede. Pungkuran warsa kali tali ulu likur Bali pacang bebas rabies. Gubernur Koster Mausang kantos mangkin usahanya kayang vaksin rabies ring Bali sampun memargi 50%. Raris kuentenan VAR ring Bali kantun tigang dase talian. Punika mawinan Koster ngaptiang majang para tokoh adat mangdani nguduhang majang keramanipun mangdani nenten ngelumbarang asu. Winata Bali Pos nguningayang.